Tshehetso ya bakgethi ho ANC e bonahetse e le ka tlase ho diperesente tse 50 dikgethong tsa bomasepala tsa ngwahola. Kwazulu Natal Mokga o lahlehetswe ke masepala wa toropo ya Umhlatuze e ka setana le wa Newcastle. Mokga o ile wa kgona ho boela o fumana taolo ya masepala o moholo wa eThekwini, sena ka dithuso ho tswa mekgeng e menyane. Ho latela tlhaloso ya mohlanka e moholo wa mehleng wa dipalopalo ngaka Padilekgohla, ho na le dintlha tseo ho lokelang ho tsepamiswa maikutlo ho tsona. You looked at the president's speech and you looked at the speech by the Minister of Finance. They are nowhere near resolving the problems of unemployment, inequality, and poverty. And I think we have to ask more serious questions to the premiers and everybody. Is this enough? Are there no other alternatives? Mohlophulli wa dipolotiki Lukhona Mnguni o hlalositse ha diphetoho ketapeleng ya Mokga le tsona di ka thusa Mokga haholo. Currently, people are only recalled for considerations of factional positioning, considerations of patronage dispensation, and considerations generally of whether or not they've fallen out with the leadership of the day. But how do you make sure that the ANC adopts a very robust mechanism, that it evaluates its work as a party in government? Modulasetulo wa Mokga wa Kwazulu Natal o boletse ha ho tshwarwa ha mopresidente wa mehleng Jacob Zuma le hona ho bile le ditlamorao tse toma dikgethong tsa ngwahola tsa bomasepala haholoholo profensing ya Kwazulu Natal.